dari salse beli main dewek tiang. Ri sedap tiang mare nyampat itu disanggah. Nah ada apa nih beli made? Begini loh, beli nak kita lakat kaya malu aja. Oh, dada nih beli bakal kaya. Itu, mentimpal-timpal beli nih dijo. Dan nak kepedidian beli kaya. Oke tuh. Lipi, dijo kok ada lipi beli. Dijo kena tiangnya beli. Beli, nang de beli mabeki. Tawang beli tiang jejak pesan kapening lelipi. Agak tiang sing pungkap mara beli. Ada glenos gitu besar. Kadang lipi gitu. Ya mengisi, langsung ada nangisi. Ini jangan canggih sini beli. Apa? Terus gisi gitu. Gini. Kengken beli. Dane jadi dukuh mau seng. Pang mau kedas-kedas, mau resik-resik. Ini tiang nu ngabe sampah. Begitu manyus gitu. Oh cangdot manyus. Seng mau cang barang-barang, seng manyus. Kalau pang ada aja gitu. Beli moyo. Ya. Yan kita yuk kena beli nenek beli made mudita. Nage masih manyus. Ongkap kone beli sakewala. Gaginan tiang makedas-kedas nyampat itu disanggah konen pragat. Oh, Tiang pragat. Beli moyo. Ayo Lo lo nyampak lagi di Berajan Muyong. Ayam Karena leleh meluna. Kami lusek barang. Nah. Sakewala beli. Belang-belang yang nggak beli ngaberagana. Dan yang beli ledat itu di kayaan. Apaan liu bajang-bajangnya di tu kaya. Oke itu no. Bener. Narasi tiang pang madak pang pres selamat. Seng tadi sedat-sedat kayak. Seng dadi seledat-seledat yang kaya dogen. Oh, Kita sedatnya kayak mana? belang ajak beli tiangnya. Belang beli. Dah. Beli. Belang-belang yang beli kayana. Tiang bakal nutogang nyampat malu di tu disangga. Ngoklinya. Ken-ken. Ini nakal hijau jakten pejalan lo kene. Paman mesliahan, mumpung ide Ratu Dayu nu sibuk saja nasane ne liu tamu nih. Manus japmi ketukane. Mau nih panas deh tuh ada apa panas manu. Enak nih. Main lali ketukane. Pasti ada nak antang membersih nih di tukade. Tumen jani jak Tumen ini kedas bersih. kene tukade. Nih Bomadan, manusia itu sudah sadar sekarang dengan lingkungan. Iraga harus perang presiden membersih-bersih kalau kene. Iraga sing idanya mak gaito. Apa raga tugas selen nih? Tugas selen bang. Ini mau bersih bang. Apa dong melakukan ini? Badi jane kalau kon manus. Ini ngale-ngale batu. Ada yang batu ah? Dini beluang manyus, dini Itu beluang. mamanya. Dini beluang manyus. Banyak teh sing dibasang apa Sekarang terus manyus. nanti raburan. Mana kalau mencapan kene senglos lalu baju. Manyus. Kalau ngucapkan bedek kadang blit blit kita. Cembel luseng mesti gitu. Ini kan jalan. Cang manyus. Adi lo mau keruyuk. Cang apa? Gede apa tuh? Kalkun Bangun dulu terang. tumen nepung nak bagus Padahal ditukar manyus. deh. Ini kan. Ini kan di bang liwat rugi nase. Benar. Ya benar aja bawa malu sing itu. Nalo kan bang legaya mau nak nok jo bayu po. Bah, Ane agat mau nyidang mau jalan. engkel lah nih. Apa gasnya nak maklojo namor. Oh, mana operasi yo? Mbak ortanga mati mo. Ya ampun, mana yang penting nu hidup ya nih. Hai. Ada bagus nah. Yang sing peleh, Hah? asalnya tuh dari patih kacang koma tuh pidano.
Pate kacang koma apa? Kacang koma sudah pengit. Yo san itu. Do isu padmo do. Kadang cang Nenek sing nu si hidup. Hah? Halo Wal. Ati mau wo kamu. Man bapak ancang mau beli kamu. Jangan mau iwo datang. Ade mudite. Oh, pada mudita. Beman betakon. Konen. Bakat oren, nah kadang bakat oren. Nah, yang penting kan sing ben yang repot madakon ben. Kan betawang pada mudita. Ade mudite. Ne mau Nyoman beleleng. Oh, ngelah dan baru jani. oh nek raga kan klinyar klinyur. Tuh kadang nak bodite muditi. Sing nyao na lo mara muditi. Hah? Adi? Nak kengken tuh mau kokwan. Mara tepuk cang kopan agen bang kita ngentot. Yan anu nasa. Yan ba? Ngidangnya nih asan ini. Mau nyereneng dia asan batis. Nang coba paong kengken ya. Sangat ulian panjang ben. Coba. Biasanya ya nak nyereneng tuh paong jak seret. Coba loh, coba. Mari kita balik di negara di samping tiangnya lanjajani madem mana wiredenyang tiang lakar luas. Luas kije. Ah, Luas kije. konen. Bener. No ke Bali ingat ke ke tugas barang-barang numpang dokar kasakisi sagasogo dokale dangesa tiang bengilan beli lucuda ulian numpang dokar tresnane dadi tummo tiang merasa bahagia taken padewekan dadi kenangan kayang bentridan tuh bapak sosir dadi saksi tresnane opnen dingah apa sing cang megending Bas luwung geninge rasa kedaut kena jak sing kita masaut. Man? Yang geningnya ini luwung, ini gening yang marah tuh. Ada nih luwungan bensin sing tawangan nih. Gendeng apa tuh? Semut numpang taksi lagi Hah? gitu. Semut apa numpang taksi? Itu gini gitu. Semut api. Ijo amben mulai. Ay, Belajar kebatinan boleh aku likan yen sing stres pasti bodoh-bodohan. Budoh ha. Ane budohnya. Yo bodoh. Iya. Kanya manis adinya ngelahan. Lihat bang aku mistipis sirane no enak Beli adi ngelahan. hati yang beli kuasa Lan gelakang bareng duman dibagian. Lumada ulian tiang mau gendeng gene aku panjang yuso nge. nen malu. Jero ada nonton. Hah? Ada nak boba. Oh, bangun tiang. Jeronya kurang cah. Oh, enggak, au. Bang bu mau bales sengenggan apa caurian nganten ya. Mayan.
Mau teko, sing medala dia. Pesu-pesu talo ha. Nak jalan mo Semu. Aduh. Di sebelah kene kencene. Beli made. Nade demen kene demen. Beli. Ah. Sing demen. Miron. Adi polos ke tu. Boleh sama kita. Be. Oh, oleh sama kita. Be. Hei, nah. Woi. Saya begitu oleh. Beli made. Ya. Mare Nang udiang-udiangan beli dini. Yo Tur maning beli ngajak anak lu. Nyene beli made. Saya menawang. Itu yo Pak nak kumat. Dia jak liu jalan. Nah. Len Bangli sedang bajak Petro banyak. Cara kau tekong ya. Hah? Cara kene, cara batu borian lilik bareng igal lo. Nyai jelemolo, nyai. Ah. Dong sing metolian uleng tuni. Engkan tu Pebalik. Dan malu nyai jelemolo gitu. Nyai jelemolo Bang gitu. Badurulu menyelesaikan masalah. Menying wani lah ne. Bang Badurulu menyelesaikan masalah. Sake wala sing ya kene ngabot tingkah buku pedas nyai. Stop. Mune jebek. Maksud lo? Bang Badurulu menyelesaikan tuh. Emang gue pikirin. Jogdo pikir. Maksud lo Apa apa? pikir? Untuk pikir. Ilok minyak nyai. Oh. Pakai sebuah nawa. Kengken. Tekan yang ketatuan nyai ini. Man? Ne mara nyai ngerayu ibli made. Tawang nyai. Nye. Ibli made budita nyen kada nyai. Wake kusuma sari ning ngelah ketabone pengen. Oh. Neneng lah. Benar. Teko-teko sakit jemat bat ngelak Marah. mata. Kadang nak kurang aneh. Oh. Oh, marah betunangan. Para metunangan. Ya ampun, istighfar. Istighfar. Para batak metunangan jengkeng-jengkeng ngono. Nih kade nak mau kuran nak. Sombong amat lu. Wah. Nyan ada nih. Adan wa kene dia kusuma sari. Kau semua sari? Bener? Kene nari. Pasti bememen ini. Apa tuh? Pasti pici-pici kan pakai memen ini. Nak. Sombong maringi mokona. Ingker. Cang lawang, cang. Nak. Aduh, cara wajah kayak dong kecok ini ngoyong. Ya cang cermin. Aduh, meme. Oyong, kadang maribi ngangonin sulen. Inyon nasenyen. Adi orang jangan kedo adi. Ajo ya marah dibing sundengnya pasangkan gitu batnya. Hei, coba akar judi nih dong. Awak begelam-gelam misi ngerepat minggir-minggir bukan lu yang punya. Come on. Kok kengken aduh. Engken dong. Halo, lawan. Engken. Aduh. Marahnya ngelatunane gitu. Bener? Paham sengi. Sebelum janur melengkung nyen kan tadi ngaleh. Jadi kan tergantung ya nyayo kan apa seng. Yang seng nya orangnya. Hah? Yensen? Nya orang mesen. Ya. Lo klinyar nyai. Engken. Nyai nawang kengken ketatuan anake ngalih kuranan. Man. Ya anake ngalih kuranan patut kedasarin ban kena tresno padu tresno. Jangan apa tresno setengah mati nih. Yang kena nyai tresno sake wala buka pesadon ibli made mudito. Hah? Ibli made tu sing ada kena nih kapedeng nyai. Kemudian nyai memaksa. Jadi sing perlu ben orang gitu. Zaman milenial, zaman maju, nyen jama kita tuh ngaleh. Nah, jane jale. Bila mana perlu training manusia matuan 6 bulan. Hah? Bisa training Pangnya juang. Oh, benang tuh. Dah, Lo ni lo. klinyar nyai. Cang nak demen kan beli mademu dito. Ni masih demen. Kalau konen karuan pilih ya. Demi cinta, ayo. Ayo. Kalau cinta ditolak. Dang masih treme. Ye, macam-macam lu. Mani. Yen mula saja nyirireh, dadi nak lo. Putri ke bos.
Hah? Edeng kau bisa sani. Jani edeng nyiar nih. Nyi sing nawang Amongke nyi kau liar. Amongke kau sesanya ini edengan gini. Nah, Ilok Kusumasari sing jejak bakal oke. Ramana buduh. Weh, Marajani cang nih nepung. Demi cinta anak lo mau gongang uli anak mani. Nah isate nang tanging ban kau. Nah, Lawan. Yang lawan. Nah lawan. Nah. Eto katakeh nah. Mani. Kengkan ya? Ada. Hidup. Bo benar bayu ne, bo benar. Bo benar bayu. Kengken. Bo benar bayu. Yang sana wa. Kengken sana. Maribin satu dua ngaso tensi ya. Jani engken. Jani Kengken. Jadi adik Klinya nyanyi kemontok kebisannya ini. Le sina bo le. nang tay. Marek. Deman ada dia marah canginjon. Mau mondok kesaktiannya. Kamu Ada- lo jelas kayak nang pang deman Ada tanya. kalah jenang. Mulai jelas yang senang seneng. Jani bo. Sing dawa anak lo bayu ndok ne. Ngijek buka kartu gini. Pas aja. Abah malu nih. Nah, Tumen kalau Jani siap yang kan nepuk nih. kena Jani pang kawasan nih. Nah, nyen kekadenan nih. Nyi kone nawang. Mare Kengken dibi. sujata nih kesaktian. Mare dibi. Biar mulu saja nyiri reh. Mai. Amongke kesaktiannya ini klinya. Edengan Jani wake mule sing bakal takut ngarepin ukudanya. Oh, rewus mangkano karengo den satu yang siro Kusumasari. Yo ya teki klinyor. Wiprayo orang suka ngon kunang boleh. Dengang. Jet ya. Kengken merah tuh. Klinya nyai. Nenak kengken. Edengan amongke kawi sesannya ini. Nak kengken. Rupon muan jangan. Ada adi ajen sang ada api ada pun. Klinya nyai. Kengken. Sing medaya jangan kita lempene ngelahirmu ya. Tuh bo kaden bo nak pengliak negenan kaden kal Jani pengtatas nyai nawang nah. Sekone nih Kusuma Sari mati, nen malu nyai bakal nyangkutin di made mudito nah. Nah, antosnya canang anjang jana Amongke kawi sesan nyai ini edengan. Jangan Lautan anjang amongke budani. penampilan nyai ini edengan. Lalu. Kalau Mokan. Dong sing medaya tiang mok lo. Tekanin teke, ilo klinyar main nage. Ngerebut ibli made mudito. Ya dian tiang ngemasin mati, tiang muda misa dia bakal nilihin resna tiang Yang mati matur malu ke pedukuannya. Yan kene paundukannya. Jalan, uning ayang kapit ngi bako duko. Mau lo ada anak teko mau mirip nawang. Nah, Loh, Aduh. kuangan doman ben kun iki. nang toleh. Nggih. Nyene mau lo. Ye nemoni jegek dia mulu pantas. Bener nih ngangon soma. Nggih. Ben lak kenah loke Pak Sidom ngerawas ngelawan bener. Ke walau kita jani. Ampun nama benar. Beli dah kita beli. Oh beli ya. Kini petekan beli ni ngerawas jani. Tudak. Nadi ken lu Kusumasari. Tudak beli dot kang ngangon Adi Soma. Ngangon kuranan. Sing je kalajak beteng mut-mut di rumah. Sing ada lenang kalajak ngitungin kesugian. Itu ang kesugian. Dah sempat. Yo. Tuh boleh tuh. Lelima ada tuh. Sertifikat tuh. Jemak konyangan. Aku bungkus kaca. Sertifikat tanah Adi angon ngumpul kaca dia mau apa? Sertifikat penting sana tuh. penting. Bukan. Yani, mapan dia luluk. Badut. Edeng mas-masa jadi. Mulai-mulai, raja mulai-mulai edeng. Orang bunceng. Yang kuan apa? Emas.
Aman keuangan. Itu laku di Jalan Sulawesi. Utat jani. Nggih. Dia malu mas-masan itu. Mas-masnya deh itu. Yang dia nulak ben itu mana takal-takal Oh, boleh. Oh, Nih, aduh mas, ani nyorok romong. tuh mas dagang bakso. Tuh, ada kemulak. Tuh dagang bakso nih, mas. Kita ngetok lah sepuluh duit. Boleh. Oh. Oh. Apa kalkaden? Oh, boleh. Kalung, oh. Trang sing mando mang, trang sing mando mang. Nih, do yang nih bang lagi. Ini na bang kayaknya. Masa Sing kelat. Sing kan caranya ngasuk ang. Pawang sangkal kelat. Gelangnya perawan. Ini lo penawang. Tuh sertifikat tanah. Sertifikat tanah. Ang etar gaden lo tuh. Oh. Lo lah tuh jadi bang bapo Ini mas-masnya raja mole-mole ada ane. Pinaga penebus gelas kangon soma. Jadi jemaah tuh jampil tuh jadi kena ngadep menang udang. Lan nganten ngajak beli jani. Roboke om. Mangkin dumun. Men keke. Yen sing pleh ben tiang narke. Beli madan beli wayan buyar. Bener ya keke kan banyak lah dengan raos. Merasa-rasa tiang beli, sapapan sebuah mekelo. Beli kelawanin tiang kecunuk di peken. Beli, paunukan tresnan beli ini kapinin tiang. Apa buen beli ngabo mule-mule buka kene. Sesemang tiang beli. Sakewala beli pengnawang. Ya anaknya ngalih anak lo patut kedasarin ben kena padut tresna padut sih beli. Kewala aksama yang pesan tiang. Tiang sing ada yang kena tiangnya bakal mesomah kelawanin beli. Ada nih mule-mule buka kene. Apa madan mule-mule? Tiang seng presiden bakal nerima beli. Ya diaston tiang lacur dini di pedukuhan. Sakewala tiang seng ulap kapinan arte beranan beli ini. Apaan tiang alis somah? Patut nih kedasarin ben tresno. Seh tiang kapining ibli mademu dito tetagon tiang ipang beli nawang. Oh dade nih kini sing lo nerima tresnan beli ini kal ngangon somah ajak ngitung kewirian ini. Kini dah. Ya mara monto beli ngeraos, kaden lu kalau ngalah kena beli deh. Siapa? Beli muani ada ini, kasar beli bisa, halus beli bisa, melaksana kengken, nyak ngelawan sing. Danya lo, danya. Udah namang nak lengah. Beli ampur ayang tiang. Merber Ya dia son pasugian peng kali pat soma. beli ngeraos kapinin tiang. Cuta tiang sing sido nerima tresnan beli ini. Soma. Ngali beli anak lo nak lenan beli. Cinta ditolak, Kudiang dukun dijadi, Mbok. bergerak. Nah, itu pakai dah. Boleh jangan dah. Pakai dah. Ma, Dengan salah tampi, cutat beli paksida, mesomah lah ada. Lan Tiang saya dah. Beli. Aduh, tolong tiang beli mana? Tolong tiang mama, tolong itu. Tolong itu. Tolong. Kengkeng nak jadi kengkeng Subiang jadi. Subiang jadi. Aduh jadi Subiang jadi. Nenek tolong. Aduh. Ampuro. Tolongin. Ampuro tiang guru ampuro tiang. Ampuro pisan di tiang. Ilok semua sari keplai bang. nih berapa bang? Niko sira wayan buyar kenden. Inan sugih kocap. Dong ngorowang sugih. Ini Jelemu sing lah rasa do. Apa mawinan gitu? Yan mondo abot yone wayan buyar kanthi mlae bang anak lo do arjen. Yang anapang ajin nak lo. Patuh pemikasnya patuh pejalannya cara ubah. Nah, mapan pejalan ye cara ubuan, yen sing pejalan ubuan angon mapas yo karsing nyak ngresep apa? Ini Terus, mangken. Jepang, Bang. mangken sampun sanang gelarang koyatnya nan gurune guru.
rasane lo. Itu kumatat kumiti. Bergel. Pemit gunung kawi. Iki hidukuh siladri. Ngidih wan-tuan gitu. Adang iwayan buyar. Lanjut di lo ke Sumasari. Ajak mulai. Bapak. Dan tersemat. Labda kario. Mujalah. Api ini lo, Ramia pesan lo. Nah, antosang di pedukuhan antosang. Ini. Yang sing belih ban bako. Swejo Indo Sangyang Pramukawi. Melipat kan. Bako lakar kemerajan nunasi cering Indo Sangyang Pramukawi. Dumadak dumadik ajak mekejang kerah aja. Anda selamat yang Mirip bongol pesan kopeng cai ne ya. Kengken munyen wake nene baru. Kaderasa peng tlu peng pat wake mepeto wake mula sing suka bakal mekuranan ajak cai. Nah yang subuh kita memutus kena benar ni. Jadi peningana. Yang sen kanti bakat kebajangan ye ikut Sumasari. Wayan buyar sing lega dikenah ni tawang. Tulungin tiang beli made. Dok. Toleh jadi kengken wayan buyar. Yang ni kan melaksana jadi. Toleh. Jangan pedang. Kengken nyak apa sih? Aduh beli campuran. Tulungin tiang wala. Tulungin. Tulungin tiang tulungin. Jangan antam nak ke. Pengalin tulungin. Aliang ubat yang alin. Itu di LPD aliang. UGD. Malu. Pakat ampat nasi. Bojo. Agat cai nulungin pau kudan benone. Yen sengketo merek kengken penadian benone. Jalan atuin benu bukli. Jalan atuin tiang puleh. Anto sepi anak ke jani lo. Undangan sami sampun memargi. Sampun sampun. Man. Unuk celeng kudu menampah celeng. Sampun karin liang banyare sampun aturin dijang mangde nampah akana. Boleh sampun boleh. Kemudian kanan nampah. Celengan jadi kanang yo. Oh kanan gitu nama muni. Sami sampun saya gantung. Iya tadi ben beli celeng ugot akon sate digenung. Terus kan gede-gede bisa. Iya nih gede kenampah. Inan suge. Beli, yen apun iki ditiang mangde restu Indo Sangyang Pramukawi jak mejantan wa bukti kaprapi raos dine mangde gelesan tiang meduwe cucu. Yen monto mule-mulene babo kan padake apa mirip nih sing tadi. Nge gumadi patut. Aduh, Drika kirang mirip kentan riasane beli ratu demen dan tiang sampun mekejang dekorasi atuh sami sampun. Yen mone payah semua. Bocol tadi nasi. Ya. Bocol. Hei. Ken macan mana? Ya. Makale niki ra tetet lah. Memeh ratura. Mugi amao ken bojoge. Memeh. Nak kengkian unduk ada di kene pejalan deh. Sengkalo tiang malah hagen nyat tiang akal abang ya atau berada kalsido terima kalsido melah kena ya iduko suladri Mon tekanin tekepeh
bat-bat kelewaran tiang tiga. Sing ada aja nih rasa okan guru nih tiang. Saka lantas undangan ti tiang gumatat gumitet isin gunung kawi ya. Orang mes-bes ti tiang, niki tiang para-para bekejang ke bes-bes, ke ubor ke pusang pangsing. Tuh. Dong dayanen beli. Ya namun tuh seperti yang maturkan beli diolah sampun nang memaksa membari kose. Iya dian beli akeh medue jinar te berane dan samian ake istrinya ke tuang beli. Jadi kene senban. Memocol ka dirasa gaen tiang tuyur tiang sing maji jadi len undangan subuh mekejang nal karau. Perebia bantan upekarayannya sami sampun puput. Nah jadi nak lo sing aba mulai lek jikuda lek aten tiang beli. Jadi kene apan beli apan setinat. Dek kenang raos beli nih. Durusang margia samian titiang lakar mulian. Woi. Jadi penuntak pengideh tiang kinaji jani. Uli kengken jeban. Pangsida je tiang nganten ngajak ikut Sumosari. Mapan sing sida tiang sapang ya. Kedatang tiang ya. Kidamang tiang ya. Kengken ben aji jani ngulah kang. Ngunuk kang ni. Berana aji ngelah. Berana ngon ngetoh makin. Pangsida je tiang nganten. Pangsida je tiang mekuran yang lawan ya. Tan madue erang. Makariling erang makin aku doang tan alit. Wah. Dukuh suladri, cai. Sing mirip kenau bancai nyen waki. Anduas. Ning. Nge, titiang nge. Bang bapu. Wah, sadi kaon den. Sido bapu berjalan, kengkian penatin nih. Pragat, bapu. Pragat. Ya dapur gadan. Tuntat tiang antos yang jadi dipuri. Lan. Maya abang kejang, mi. Dada abang jadi. Lan. Ireng bener. Barang yang gedengang dia yang kanunnya pemajen mana bang pun boleh. Ya kol entah macam. Kene tasok penaden lo. Lo kene bo janine. Long jenangnya kene pon. Ne bocang sing percaya. Ida dayu datu nih Kang. Bo mekejang kesaktian ilmu ne kene ne ketok kenyataane bo di luar ekspektasi ya. Mana ada ben luweh kan ben tengkenang. Sing madaya ketok kalem jemo to. Kadang nak sing sakti polone ke Sumosari. Jani kene jesan. Mudiang ne bakat sangatang paling melam atur reng ka ida do. Ket kolon jangan. Men dak di becunang. Inan lea kan kok kene dak di becunang. Mimi Dewa Ratu. Yo iklinyar nih. Hah? Yang bon, adi badang kene dadi muun dadi puon ke kene. Anu tor maning masa banglen. Tagang godoh mau keplok komporne. Adi bang na kelpo. Tagang godoh hijau. Nah kene udah tadi bisa kene. Niki pun sangkaning pesuecan ratu pengician di tiang pengleakan sakti. Lo karena sebuah mengenal sebuah peragat. Mengenal kenyataannya sengada artene pakakasun. Apa lagi? Jagma kesiap. Dor maning nadak sare. Jagma keples teko tangkil. Tanang ngecet malu. Nah kengken ni unek ke? Kantun singe dayu eleng reng kitia. Mudiang sing. Kadang gede sesai-sai mai. Kantun eleng. Pasti pada mau. Mai kemudian jadi. Sing ada ale sing mungkin dekel. Pasti ada anu kenatu nih. Ada anu kenatu apa? Pasti. Pasti anu atu kene. Nyar. Anu kengkian. Pasti anu atu nih. Beda keng dawang titiang rati dayu. Wenten yuki pinunasi tiang ring ajang pelengok. Niki ngineken pianak titiang. Kengken pianaknya kengken gelam. Hah? Pianak titiang iwayan buyar. Kengken iwayan buyar kengken. Kebes-bes ben macan ketunung adok. Bebes macan maing lapor. Ada nom
keutanan ka din may dini. May ngelapor bebas mayan kamu na laku ngelapor, may laku ngelapor. Kin didiang nas singe dayu. Apa ketunas? Mangdolungo mereka ke Gunung Kawi. Ih, gede gain ini. Berat saja gain ini ke Gunung Kawi. Sampun nang semanang saya. Aku udah mekayo nang ginah. Siro gede gerampal. Inan sugih di kalang kuncing. Durus. Yen kene asane be gede nih. Mungkin kadi punika pinunas didiang ring singe dayu. Sapun api. Didiang wantah. Sisian singe dayu. Kadi mangkin nunas ring singe dayu. Durus kayu nang. Ya nunas dong subo nunas. Murid baja murid. Ya nawang nih, gede nih inan paetnya san sami loto. Ya cara payo di abenge. Sugih orang mah sugih. Abule ben di abenge ben isi sungo kewang aleh macan bakat bangke nase. Nyari dang milung. Sajaan sapa. Boman komisi. Sop aja kerja sama. Mas Maro. Asal sing percaya teken kesugihan karang buncenge. Nyen karang bunceng. Nyen. Nah coba. Menopong peradaban. Yeneng biang nasubo nawang. Inan sugehe. Ya. Inan demite. Ada. Oh. Sugeh. Kudo bani lakar mayah nih. Aku do bani lakar mayah. Harus metang-tang. Yang sing tantang cara janina gumi bu merdeka. Gak usah, makanya kuda kemana? Oh, halo. Janji, pasang janji palsu. Singe dayu. Tali, ringit, nangu, perak. Duang tali. Duang tali ringit nangu sata? Ringit, perak. Perak. Oh, engken. Tenados nang Mas ben gelondongan. Si umang atos oh kan oh. Bener kan? Nak metawan. Oh, metawan. Badak. Orang ibane suge. Makanya wayan, makanya pacang promobelo. Gedenya Makanya sapun aku do pengarsane. Uniki dayu datujak dagingin. Demi santana napi arten. Dong lapianang ni ketohen jani. Ya bucon temo atutan kepeh. Yen tadi punika paas palus. Dayu, nyeh. Sumangup di tiang kadi makin. Del. Nyeh. Del. Pangkening lah bos marah ya. Keke bener ngai pekakas ngapu sing mana nih bendam benda tiban wayah jam. Moyang man giliran man do manyi. Ini sing man komisi ya. Nggih tenang gen anu makale. Sing man komisi. Oh boleh kedel nih. Betini ngedel. Hei. Deh. Dia. Nih jani lautang. Mewali mule. Antosang dinani petangnya jani jak teka ada nalo mule. Aku udah kena selai. Nyadio. Ken kantis. Pokoknya pun api makin. Luani wencer sampun sumekan. Lah, kan dari orang kapan pernah ke wayan buyar andosa. Napi male. Mola tak Yang mule. cari muka di tiang lusa. Engken. Sampun del sing ada transaksi kal transfer apa kengkene? Weh, ne. Petro kelabo nyang. Bener, Kalau sing teko ban bapak presidennya. Wadi mau bapak kamu? Betul. Mau bapak lian nyin tuh. Menep ragone nanang nih jang ajak ngigel gitu. Anu aji nih tuh cendawa bapo nih. Kalau sing teko ban bapak presiden. Jang laporan. Ya bukti ale. Udah sidang. Benapi makare? Lan. Ini nikah makan. Di tiang lusur pamit. Lautang. Jangan percaya. Mun dia. Kalian ngapa lah pendek nah lebih. Naik halo. Ya. Linyar. Ya. Linyar. Apa semana? Man, tenang kan nyi? Jadi boleh. Sekan. Man harus man. Pocong ayah Setengah. Ya. Ne jani biang metakon kapenin klinyar. Ne ngawinang ke keni. Pantipun. Muani kengken apa ning rananya? Apa kale gayen itu? Yang pokoknya bakalah. Sing medaya kini Kusumosari ngalah kesaktian gitu. Kusumosari. Ika Sumosari ngalah? Nih, apa bedel ladio boy cena tuh. Apa bedage subobang? Yang ten. Batak ngelawan lengo bereng. Penyidang. Ngejalan ka dirasa sing idang ya iku Mosari. Kok sampun tenau. Awak gede aman drem iku kene.
ben gede. Sing idang lawan lama muka kayak gitu. Hah? Sing lek atine, sing jengah kena. Nih, yang berdua memang bangga. Baik. Nung gede bayu nih. Gede bayu kalau banyak pungkat itu. Ampun. Pun puput atuh mau bawa. Coba. Dengang pun. Dengang Yenten atuh tedon mulu nyuriane namun jakti. Yenten ampun kati bawa satu. Jakti titiang mulu sisian atuh sane paling kenal. Paling sakti. Napi suecan atuh keplong atuh dan titiang. Benar? Kan kepengange kan kemas-masa mulai-mulai Ah, titiang mas nomor satu. tahu yang jebok itu? Ampun tunas titiang. Kewanten atuh uning ten. Engken. Kadang atuh terus-terus iku Sumosari itu dari jelema lol belong. Hah? Lagu teh nak berangnya. Kadang atuh ipun tan melajah. Padahal nak pengleang atuh tan mau update niki. Hah? Pentium kuda nih otak atuh nih. Hah? Terus yang sebang gede-gede kene nah. Do gede. Yang tan atuh percaya. Iki Suryanen kanti sepuh muan tiange. Kanti pun kene. Kana ilmu dalam ya. Denguliani Kumusari. Kadang atuh ipun blog mangken cara pidan. Yenten atuh percaya coba. Yentan percaya. Jaga tuh kemu mau. Mereka. Kajian pun. Mereka tuh mereka mau. Bukan pun aku. Ada atuh pun api. Kadang atuh jam blog senah. Dadane ya berdua dia. Luwe kapan yang nak mau tamu? Oke tuh. Mumpung mangken ratu. Jakti keh pun iki. Nginanin riki. Nah. Terusan titiang dot mangken uning. Waluyane nang tangan kaya ni ratu puniki. Linyar. Titiang. Yen saja mulo keto. Atur nyaini kapeneng biang. Jengah saja biang. Titiang. Nih jani dot muktiang. Inge. Kewalo kene. Nggih. Yatno. Ngoyong ni Juma. Bau. Nggih, titiang. Biang lakar ngalih dlemonin madan. Ibak ngaraga Oh, niki. pereragan. Mau leak mau tamu niki. Jantan. Pemberani. Bani. Nggih. Ya diasun wake mau dewek lo. Inge. Terus dini. mangken nyujur gunung kawine mereka ratu lunga. Sapun api antok ratu. Mukti yang kawisesan ratu nih. Kau tang. Nggih. Yenten yang purun yang pereragan istilahat. Mana? Inge, grek. Hei! Cai dukoh Suladri. Seng medaya saja wake. Cai ngelapi anak buka ikung Sumosari. Dokter maning peranyan saja pi anak cai ni. Kewala wake tonen. Tonen makirim nang tampak. Satonen wake kacuduk kejak pagodan cai ni. Kewala atas dah. Wake lakar ngalih pagodan cai ni. Duka sadai. Hah. Tekang iban cai ni. Wake ngenon kagumin cai ni. Wake newe. Wake sengalih prakandi. Ladang pasuang iban cai ni. Sadai. Oh, kade nak sing lakopeng, kade nak bongor, payu ya teke. Hei, cai dukoh Seladri. Nejani melang beng menang kopeng, cai ni nak. Wake, dayu datu, teke mai. Mulo lakar nyalanang kengkene madan sakit atin wakin. Mapan wake jengah. Ngelah siksio buko ya iklinyar. Kanti pun muan ya ne. Kekalahan ban pianak jadi buko iku Sumosari. Ni jani wake teka mai. Hah,
dia nantangin pagodan ini hidup kelawan yang mati. Wakenya dia. Kegen, udah nenggel, angsak tangkai. Yatna guru. Wenten api niki. Makawinan dayung lebonin ke kebun di tiang kiring Gunung Kawi. Mau bosar mau pangeran nak wenten api. Sing dingah uleng tuni. Bongol sih bongol. Kada tekan wakene mai. Mulodot nangtang kesaktian saya. Mapan wakene ngah. Don maneng mapan wakene awang. Keng-keng kadi raksa sakten saya ini. Ni jani dayu datu mai tekan lakar mebelo. Lakar ngelawan pagodan saya ini. Ne dayu teke mai momongol. Nidam. Lakar nagih ngepet kepatian ieu hidup. Benar. Nah, lautak. Mungkin dayu datu ngelah kebisan. Mungkin bebundelan Gusti Ayune. Lautak. Lihat ke kene dayu bas gede mirip upah ini tampenin dayu mawinan memungul teko mai ngepet kepatian di dukuh silan ada ben Mapan wake subuh merasa kapan dewek wake ni dong mapan wake mai pudi dia mapan wake anal. Nah, yang gitu ya bawa ruas dayune. Nah, antosan nih. Guru, Yatno bisa. Nyai dayu datu. Woi, antek nengeng matan melotot ni matane. Nak mula jatmona ne gumanti. Bakti tekanen gurun wake. Oh, nyai matine. Tine wake ya biasa wake mati wake misadia mesakio tekanen gurun. Nah, yang subuh kita petanya ini lautang. Maji Rene. Maji Sulamang gini. Iki dukuh siladri. Amin dewan kuantu. Bapa, sane wau dingah tiang. Dados kadi mebiayutan niriki wonten api, Bapa. Mula apa nih dayu datu tekemai ngelebonin Gunung Kawi nage ngepet kepatian. Dados ni dayu datu mriki nglebokin. Ngelebon mapi. Melanin do rencang yone sisian yone nekune alahan kening itu di pancoran. Saja Bapa. Duga seto ni beli made mudito. Keremeh ban sisiani dayu datu. Mungkin jejak nyelagatu ramatke lingsir jero lingsir. Dayu datu sampun makaon saking riki. Sampun mental nah. Siang mau pamit bos. Jaga ngerara bangken leak siang aja bos pamit. Ada dong raos nih. Ya.
tapin cening mudito jawat cening ke Sumosan. Tiang bapo. Ne cening lakar pragat tang bapo di upo kare pengantin di Gunung Kawi suwut ke gitu belipat hang cening ke memelih tuntugang yasan ke bapan ceningnya sambung hitungannya tapin besok ke keraman besok